ubwo Yuda na Goliyati barimo biciramo baba barahuye nk'ibikenya. Goliyati imeze ni fresh Yuda we, ariko Goliyati utirata ngo nuko buriya Dawidi yaguteye akabuye k'ubuzutu ukaburagaramye. Umva nawe Yuda utirata ngo wagambaniye Yesu uyu munsi byasubigwamo. Bose umugambi wari umwe kuko bari bakweshereje Imana. Ako se buriya tuvugishije ukuri Imana twarayihemukiye. oya sha uretse ko nayo yiyenze. Ariko buriya sureba. Reka twifatire umwanzuro nk'abagabo. Uwuhe se? Kuri iyi sura reba byarakaze. Mbere nagiraga gutya bakama amafeza, none dore byarakaze. Reka dukora urugo. Sawa. Bose umugambi wari umwe wo kongera gukora ibindi byaha. Umugambi nuwo. Ubwo umugambi bawunogeje nk'ifu y'inono neza neza baba bagiye kwambura nk'ibisayiranda. Ubwo Yuda na Goliyati barimo bagenda birabutswe umuntu mu muhanda kurusha kamera zo mu muhanda. Ubwo umuntu yaje ari ku mutiritiri w'igare biyemeza kumuheka. God have mercy upon us. Cyane umuvara Oya nabyakure uraduheka. Ariko sozi gare Ngenda arisi ngiye kubaheka mwese. ese murirwa mutera imakani nde wari bahaye. Oya ndabaheka. kuremera ko tuguheka cyangwa Ntabwo mbyemera. urabyemera nubyemera. Ntabwo mbyemera. Kurayo. Umugambi wabo waciyemo biyemeza kuri mwaka ku gato no kumuheka. Umugambi ari amafeza yo kurigurisha Nyabugogo. God have mercy upon us. Ariko guyuda wowe uzigare ndabaheka. Uriya tugomba n'umugenzi n'umuntu mwiza. Oya tufite kubitwara nawe. Oya wongo twagiye. Ubwo umugambi wari wo kwambura umuntu yapanze apanda nyina bamwereka ko ari abaryogo. God have mercy upon us. Usiyuna na Goliyati kanya mwereka ndabaha nyina. Ubwo barimo bari ku igare nabwo banyaze baba bahuye n'umushonji karabutaka avuye mu kabyizi kiwe. Najyaga imbere ye. Wajyaga imbere sana tugutwase navuga twase zana tugutwase Nikosa guta ku muntu nk'uyu wawe. turagira neza turanavuye. Yuda twagiye. Twagiye Nuwo ngo mubwire yuresha. Mutasiga. Ijisho rya bukuru ko rireba uyu mugenzi aricara ku intebe bayuzuye nawe bahise biga umugambi wo kumunyaga vuba. Ukaba ushaka izindi video ugaseka iminwa igakweduka ikagera mu matwi, kanda subscribe unandike muri komenti gushaka nk'izi video vuba na bwangu. Part 2 ikugereho.